Ni iki cyihishe inyuma yo gutwara amagare bambaye ubusa? Imyaka ibaye 16 ariko buri mwaka ibihumbi by'abagabo n'abagore bafata imihanda bagatwara amagare bambaye ubusa buri. Ni irushanwa mpuzamahanga ryo gutwara amagare mwambaye ubusa, iryitwa World Naked Bike Ride. Iri rushanwa riri kugenda rifata indi ntera uko imyaka ishira indi gataha. Ku nshuro ya mbere iri siganwa ryabereye mu mujyi umwe, ariko nyuma y'imyaka 6 ryari rimaze kugera mu mijyi 74 ku migabane ine. Abitabiriye irushanwa ryo gutwara amagare bambaye ubusa babiterwa n'iki? Ese bari mukuri cyangwa barayobye? Ese koko iri ni irushanwa cyangwa ni imyigaragambyo? Kuki se bamwe muri bo bafatwa bagafungwa ariko irushanwa ntiricike intege? Ntucikwe n'iki kiganiro. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe kandaho none amakuru yizewe kandi acukumva yatazajya gucika. Abahanga n'abashakashatsi bemeza ko kimwe mu bishobora kuzarangiza ubuzima bw'abatuye isi ari imihindagurikire y'ikirere no kwangirika gukabije kw'ibidukikije. Umwaka Barack Obama wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiyeho inkuru zikomeye yo kwirinda ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Ni nawo mwaka isiganwa ry'amagare rikorwa n'abambaye ubusa ryatangirijwemo ku mugaragaro. Muri 2014 nibwo Obama yagize ati, nitwe kiragano cya mbere cyumvise ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, ni natwe kiragano cya nyuma gishobora kugira icyo kibikoraho. Mu magambo ye mu Cyongereza yagize ati, we are the first generation to feel the effects of climate change and the last generation who can do something about it. Tugaruke kuri rya siganwa ry'abatwara amagare bambaye ubusa cyangwa ya myigaragambyo ngaruka mwaka. Muri 2003 nibwo iri siganwa ry'abatwara amagare bambaye ubusa ryatangiye. Ryari rifite intego yo kwamagana intambara. Guhera muri 2004 mu kwezi kwa gatandatu nibwo iri siganwa ryatangirijwe ku mugaragaro. Icyo gihe ryari rifite intego yo kwamagana ubuzima bushingiye kuri peterole, lisanse ndetse na mazutu. Muri 2006 bwo iri siganwa ryahawe insanganyamatsiko irashe ku ntego rishishikariza abantu gucika ku modoka ndetse na moto bakayoboka amagare. Muri 2004 iri siganwa ryakorewe mu mijyi 28 yo mu bihugu 10 mu migabane ine. Bitarenze 2010 iri siganwa ryari rimaze kugera mu mijyi 74 yo mu bihugu 17 birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Hungary ndetse na Paraguay. Iri siganwa ryitabirwa n'abagabo n'abagore bose bambaye ubusa buri. Mu ryo muri 2005 abagabo babiri bo muri Amerika batawe muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo gushyira ahagaragara ubwambure bwabo. Mu rukiko aba bagabo bemeye icyaha bagabanyirizwa ibihano, bacibwa amande ahwanye n'amadolari 300 y'Amerika. Aya madolari yishyuwe n'ikigega cy'abategurira irushanwa, ishami rishinzwe ubuvugizi mu by'amategeko. Muri uwo mwaka kandi abagabo 6 bo muri leta ya Chicago barabihaniwe bacibwa amande, banategekwa gufungishwa ijisho mu gihe cy'amezi 3. Tariki ya 12 Kamena 2010 nabwo abagabo babiri batawe muri yombi hafi ya kaminuza ya Washington. Muri 2014 abandi banyonzi babiri batabwa muri yombi muri leta ya New York City. Bose baba bakurikiranyweho icyaha cyo kwiyambika ubusa mu ruhame. Simon Osterman wateguye irushanwa muri 2005 niwe muntu wa mbere wabifungiwe. Kugeza ubu iyi myigaragambyo iracyakomeje. Intero ni yayindi, gushishikariza abatuye isi kugenda n'amagare bakareka imodoka na moto kuko bisohora ibyotsi byangiza ikirere. Ese aba bantu bari mukuri cyangwa barayobye? Byahandikirwa ibitekerezo maze utubwire uko byumva. Tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro, tuzasubira ubutaha no mu bindi tubategurira.